pimpinan daerah modern YPWI Darul Ustaz Nurmanul Hidayah MAG. Lampiran pimpinan daerah modern Darul YPWI Banda Aceh nomor SK strip 22 YPWI strip D garing 25 garing 2026. Tanggal ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2026 Masehi bertepatan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentang Iftitah Santri Kelas 3 Usaha Daerah Modern Darul YPWI Banda Aceh tahun ajaran 2025-2026. Afif Nurmasya Ahmad Al-Alasi Aidil Hidayat Al-Faris Bapair Alika Al-Farfairi Arif Al-Fazla Ashraf Tajila Azhar Al-Hafiz Dapan Nopal Azmi Zakir Rahmatullah Faisal Faiz Ramzi Rafi Rafael Mustafi Faris Mubarak Fatul Alfiandi Raji Haizah Al-Adiyu Dibar Zafiranza Halim Isan Habibul Basir Haikal Aulia Rizki Ilham Maulana Hairul Fitra Khalil Bari Lionel Kawarismi Amin M. Albi Elbaras M. Alvin Faiz M. Rafasia M. Farhan Al-Hadi M. Nizar Askia M. Murtazam M. Hadi Al-Faizi M. Syafaisan M. Zika Al-Bukan Rizal Wahebi Misbah Mana Muhammad Ziyadat Muhammad Ziyadat Abadi Muhammad Abadi Alifah Nadia Alifah Rakan Alifah Guna Alifah Faizal Meksus Alifah Adam Alia Zakia Alia Natasha Alia Zaira Anissa Tabia Azifah Salsabila Atara Syara Saud Adifah Kaila Alfiona Lutfi Ratu Balkis Askar Risa Fadla Suci Dina Sultana Nasrullah Junaifah Azari Junaida Amika Sultaki Hasaida Jarabuna Jamila Dea Salsabila Fadia Lupa Farah Latifah Farah Humaira Fadlan Nabai Fauzia Rahmaini Dina Rizki Hafizatul Izati Hafizah Salsabila Faura Khadra Humaira Hikmatul Nazila Iqbal Amalia Enzi Kausari Isra Putri Azhara Izia Nabika Jihan Makaila Fakira Khaira Fadila Khalida Zia Khairan Anika Putri Limika Amru Khaira Isya Nurahmi Lutfia Khalisa Maida Khalisa Malika